Бүгін Саха Республикатын правительствата онна Роскосмос государственная корпорация сөбе мұнияқтыра болла. Манна ракета тобаға түйер нехелектер улустар бағалықтыра кытыннылар мұнияқ бе бескетігер 2 вопрос көрілінне. Восточный космодром Союз 2 ракетатын көтітүү тұғынан Роскосмос корпорация салаячытын солбуятчы Сергей Дубики хитнерді. Онтан айылға қырыстабылын министрі Сахамин Афанасьев ракета үлтүркея түйер районнарға тоқ үле бар бұтын білгенерді. Восточный космодром ракетатын тобағын түйіте Казахстан 16 районугар. Онтон Россия сүрбе бир районуттан Амурск обласка онна Саха сиригер түбәһәр. Амурск облаһы кытта сөбүләң түһәрселлән үлә барар, билеген Саха Республикатын кытта хардарыта үлелеһи документ алынылар. Роскосмос кытта 2014 жылдагы вот илибаттан турабыт. Вот бу кайсылары бартын вот көрүлгөстерге оны тон Роскосмос тенде бихи кутар баран туамит алгас бухларын таксыр боллактарына полностью бартын бетин сотугар вот этени көндөрүктө кийинден оннан бихи олар бут Москва баран килнер биректергер кирилере онна дагы атын кайсыларга солталак соглашение дип атталды.